thus far the task team has been able to see about 200 plus names, so which we are verifying at this present moment in time. Amalunga e-ANC amaningi athinteka embikweni wokulinga ukuthunjwa kwelawulo lombuso. Ziyathusa indaba ezivela embikweni lo ngehlangano ebusako, kodwa kubonakala ngayo suthi i-ANC idosa inyawo nakufanele ichuchisa abathintekako ekuthunjweni kwelawulo lombuso. Umengameli walokho uJacob Zuma unomvula mokonyane kunye nosomkhandlu walokho we-Free State umsebenzizwane bathinde kakhulu ngokusebenzisa amandla abo kumbi bona kuzuze umndeni wamagupta. Amalunga ekomiti esebenza ke-ANC athumile ngomsebenzi wokuthumela umbiko lo esiqhemeni esikhethekileko bona siuqawulisise kuhle siuqede ekupheleni kwenyanga kaRhoboyi. We will, amongst others, review our policies with respect to cadre deployment policy and practice, party funding principles, organizational discipline and accountability and parliamentary oversight. Kanindaba yamalunga athintekako ebukhohlakalini ekufanele ajanyiselwe ngeqadi ngiyo ukuhamba phambili econferenceni yemigomo ethoma kusasa. Imfunda iKwaZulu-Natal neMpumalanga zifuna bona umthetho lo ususwe, kodwa iLimpopo ifuna ubuyekezwe kuhle umthetho lo. Kanti Northern Cape yawusekela umthetho lo. uJeff Radebe uthi abantu beSouth Africa bazokwazi ekupheleni kwenyanga ezako bona bazokwenzani ngamalunga avelako embikweni wekomishini kaZondo.